жерде Ақсақалдың қойы бар екен. Байке қандайсыз? Қой қанша дедіңіз? Қойлар 100'ден. 100'ден. Қозы 85. Қозы 85. Бұрғач екен, ә? Жүн шотка екен, мощный екен мынаки. Қанша тиш қой? 4 тиш. 4 тиш. Мына Ақсақал содаңызды берсін. Жақсы қой екен, мына құйрықтарын көріңіз. Үйден де реклама қатасы қоя. Ооба. Бұлар қаншадан 3 баш бар екен. Ұрғач қойлар бұл бұлар? Бұл қозы. Қозы. Қозы 50 мың, ортасындағы 70. 70. 120. Чоң қой екен, ә? Бұл 2 тиш. 2 тиш. Емесі бар бұл, линиялары. Линия Сарыөзен. Сарыөзен дейді. Номер айта бересіз? Қана айтып қойыңыз, байке. 704. 704. 49. Мына 2 башта бар. 0109. 0109. Мына Ақсақалдықы. Көріңіздер. Тура келсе, сөйлеше бересіздер. Қозылуға қанша болды? 42 мың. 42 мың. Қанша тиш қойыңыз? 6 мыңға кішінекей қозы. 6 тиш екен мына. 6 мыңға кішінекей қозы дейді. Жақсы. Егіз қозысымен дейді. Мына достар, ассалаумағалейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 20 декабрь болду. 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базары. Сокулук мал базарынан сиздерге койлордун бааларын билип беребиз. Колдон келишинче сиздер каналды колдоп, видеого лайк басканды, катталганды унутпаңыздар. Эгер каттала элек болсоңуздар, ой пикирлерди комменттерге калтырыңыздар. Бүгүн ишемби. Эртең жекшемби дагы базар болот. Биз Сокулукка келип тартып берелиби эртең? Же токмокту тарталыбы, ошону жазып кетиңиздер. Канчадан туган козуларыңыз, койлоруңуз сонунго? 2 тиштер. 2 тиштер, 65'ten. 65'ten. Булар боос болса керек, уже? Koşun Анысын айта албайсыз. Кочкор жүргөн. 65'ten дедиңизби? Базар соода кылдыбы? Байке? Кылып атат. Мына куйруктарын көрүңүздөр, мына. Айландырып көрсөтөм. Базардын сыртында номер айтып койсоңуз болот онлайн. Балким бирөөлөр алам десе. 0708 менен 010133. 010133. Рахмат, байке. Мына козуларды да көрүп коелучу. Козуларыңыз канчадан? Баалары. Бул да сиздикиби? Айта бериңиз. Bu buna ökö Жакыныраак айтыңыз, 250'den bu $1000. Бул $1000 дейт. Мына 250'ден дейт. Ургачылары? Ургачылар экен мынакей. Эми 4 айлык 5 айлык экен. Чалыңыздар. Эми биз базардын кире жеринде тургандарды тартып көрсөттүк. Ичине кирип көрсөтөлү дагы. Эл көп, өтө. Алармандар момунту ороп алган. Тургандар арзан алып ичине кирип кымбат сатсам деген ойдо. Не? Не, бекер берип атабы? Бекер дейле талашып атат. Кандай болуп атат ошондо? Аял кишини, элдин көптүгүнө турганда канча болот деп сурайлычы? Мына козулуу кой экен. Бирок тарт. Канча? Буякта тартып атат экен. Өтүп кетейинчи. Мына тиштерин ачып көрсөтөм. Ой qo'ysin. Канча деп атат экен өзү? 100 so'm qo'shib bersin, 3 ber. Күчтүү. 13 бер, моңнай байкеттин алып. Көрүп алыңыз жок дегенде. Мына кеттик эми. Туугандар өтө киши көп, эл көп. Базардын оозунда соода кылып атат. Эженин колун кармап алган. Мына Сокулук мал базар номер 1 деп койсок болот. Малдын сапаты ушул жакта. Анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз. 077 388 350 реклама үчүн номер. Байке канча калдыңыз? 17. Союш, Союш мына семиз козу буйрусын. 17 миңге алыптыр эжеке менен байкем. Канча экен бул? 50 койбу? Кой 50 экен мына. 50 экен. Ne deysiz Ақсақал? Assalamu alaikum. Қанша бұл қозыңыз? Мана көп қарап құдаға сөз, қара құйрықты, қара чатаңыз. Құйрықты көрдік. Қанша екен? Бағасын айтпайсыз ба? Бағасын. Қаншаға алдыңыз? Қаншаға алдыңыз өзіңіз? Айтпаймын. 17-ге. Мақұл. Айтпаймын deyip алды, сатты қылады. Қандай туған? Қанша екен бұл қозы қочқырлар? Бағалары? 22'den. Әр бері бе? Турасын айтып атасыз ба? Турасын айтпадыңыз сіз.
Qaysi ketdi Aqsaqal? Ушул ketdi. Ya, satıl qanchaga bo'ldi? 12,5. Ha, buyursin bayka. Mana 12,5 mingga sotibdi. Aqsaqallar sanalib o'tadi. Qancha sizniki bayka? To'g'risini aytingizlar. 13.500'den. 13.500 dan kishinikini qo'zilar. Erkak urg'achi? Erkak qo'zilar ekan. 13.500. Yaxshi. Qanchadan o'g'lar eko? 20 ming bo'lsa, bu 22 ming ekan. Yaxshi do'stlar, mana bozor bugun yaxshi ekan. Qiziq yuryapti. Uloq echkilar qanchadan? Inim. 6500 so'mdan so'rayotadi buni. Urg'achi erkak qanday? Mo bir erkak-chi-da? Cho'tengmi? Mana erkakmi u? Erkak, ikki urg'achi. Bo'lganini barni reklama qilamiz. Mana Salatgandami uloq bor bu-da. Oda Ko'kbörga tartavs deydi, mana yerda ikki qochqir bor ekan. Qo'zili qo'y bor ekan. Buni nesi yo'q o'xshaydi. Qo'zil, voy siznikimi? Ha, qandaysiz bayka? Liniyasi bor. Va alaykum assalom. Tishlari qanday bu qochqorlarning? Agrag'i 4 tish, berkinsa 2 tish. Bu 2 tish, bu 4 tish. Liniyasi bor deydi. Bahasini aytingiz. Mana 65 mingdan, mana hozir qochqorlar bahasi tushib qoldi, bayka. İşlep bütdü. Bu da 65 mi? Ama qora qo'ylar siznikimi? Bo'z qo'ylar. Bo'z qo'ylar. Mana diqandiq ekan bayka. Qanchadan? 28 dan kuruk so'radi. 28 dan kuruk so'rayapti. Yaxshilab o'tib beramiz. Yaxshilab tishib berasiz. Tishlari yoshmi? 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Biren ekan, mana. Biren. Yaxshi bir qo'rovda. Bir qo'ro ekan. Mana ikki qo'chqor. Qancha bosh qo'y? 8 bosh qo'y. 8 bosh qo'y. Bo'z. Конечно, fevral. Fevralda to'at. Mana buyursa, конечно deydi. Qana nomerni aytib qo'yamiz, balkim onlayn olam deganlar bo'lsa. 0708 meni 39 80 80 70 70 degan nomerlarga qayrilingizlar. Qaysi yerda bo'lasiz buyursa? nima? Belotskiy, Moskovskiy rayon. Bu siznikimi? Olsun mana. Qancha qo'zi yaxshi ekan? Qancha? 34 ga beramiz. 34 ga beradi ekan mana. Qo'y qancha tish? Tishi. 4 tishdan 6 tishga qo'tir. 6 tishga qo'tirib o'tadi. 4 tishdan. Va alaykum, qandaysiz baykem? Demsongiz yaxshimi? Yurasizmi? Qana. Mana bir tug'anlar ushul yerda qo'zili qo'ylar bor ekan. Qo'zilari yaxshi ekan. 4 boshmi? 4 o'tang tug'ani? 4 45 dan. 45 mingdanmi? Har bir qo'zilari bilan 45 ming so'mdan so'rayotadi baykem. Bularning tishlari qanday? 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha ekan. Bu eko bor. Ha, buldag bor ekan, e? Qaysi? Bet qizmi? Ha, mo'g'u. Ha, mana qizil qo'zisiz bilan. Buna bu. Ha, bul bu. Bul ekan. Ha, Narxi bor qaralar. qaralarning qo'zisi bormi? Buna ekan. Ushul, e? Oho, bular. O'shanda dekabrskilar bo'lav? Yaxshi. Noyabrmi? Dekabr. Dekabrskilar, e? Qana nomerni qoldirib qo'yingizda. 702 0702 44 44 21. 44 21 ma'qul. Chalingizlar to'g'andar. Mana qo'zil qo'ylar bor ekan. Balalarni aytdi. Qanday deysiz? Echkilarda Ha, tartavuz echkilardagi klientlar bor-da. Qanchadan uloqlaringiz? 9,5 dan. 9500 dan. Echkilarchi-mi? Bo'z. Echkilar 10 dan. 10 ming so'mdan ekan. Ulog'i menen da bor ekan, e? Qaysiniki o'shu? Ha, buni Chevichniki, e? Birinchi tuvi deganda Chevich mana ulog'i menen ekan. Aka, bozor qanday bo'lyapti? Baholar qanday? Bozor yaxshi. Kishilik ko'p ekan, e? Alarman ko'p. Shularni qanchadan berib edingiz? Shunday so'radi-ku? 8 dan berib berdim. 8 dan berib edingiz, e? Savdoningiz bersin. Kishinikilar. 9 dan berib ochadi. 9 dan berib ochadi. Ha, yaxshi. Ma'qul, savdoningizni bersin, bayka. Yaxshi. Endi biz mo'g'u ding satganlarni ko'rsatib qo'yinglar, tug'andar. Bu yoqqa kelib qoldik. Oy fikrlarni yozingizlar, yaxshi oy fikrlarni. Barlashingizlar. Bu yoqda da echkilar bor ekan. Echkilar qanchadan bo'lyapti, tug'an? Ha, 7000 dan o'ydi. O'tgan chiqarilishda echkini tartaverasizmi deydi. Bozorda echki turadi, qo'y turadi, bani tartamiz. Echkining o'zining klienti bor. Mo qo'chqorlar qanchadan ekan? Qandaysizlar? Sizniki emasmi? Esi yo'q. Oqsoqol qara qo'chqor qancha? 100 deydi. Quyruq moshni ekan, e aka. Mana aka, tishichi? 4 tish ekan. Mana shu qo'chqor. Bo'yi qancha chiqadi? Keng nomer aytib qo'yamiz. Onlayn sotamizmi? Qani aytib qo'yamiz nomer. 774 0774 64 64 98 58. Bo'yi qancha chiqadi oqsoqol? 1 metr ekan, mana. 1 metrdan. Qara Taysonlardan qo'yam deganlar bo'lsa, olam deganlar. Ko'ring. Mana shunda. Moyoqda da qo'ylar bor ekan, qo'zlar bor ekan.
tekeleri var ekan, teke. Mana 3 teke turadi. Teke kimniki ekan ya? Echki teke neyse. Ha. Ha, qanday saqsaqal? Yaxshisiz? Bu yoqda dag'i bor ekan. Yaxshi, rahmat. Qanchadan mo tekeleringiz? Tekeler. Hı. Ondan da atam. Ondan so'rab atasiz. Echkichi? Echkini 9'ga sattım. 9'ga sattыңызбы? Ha, yaxshi, rahmat. Minaki. Satılgan ba 9000 ga. Ondan dep tekeler so'ratdim da. Жаңы жыл келатат. Улак чапса болот экен. Теке улак. Мынакта бир өңчөй козулар турат, ургач окшойт. Эйлери көрбөйт. Бу козулар кимден? Я, байке. Кандай сиздики? Канчадан? 20дан сурап атат. Байке, 20дан дейт. Айландырып көрсөтөлү. Караңыздар. Ургачылар бардыгы. Байке? Ургачылар 20дан. Бирөө алам десе номер айтасызбы же базарданбы? Базардан сатасыз. Макул. 18ден берем дейт. Козулу кой бар экен, мына кара. Кимдики бул? Билбейсиң? Козулу. Анда сурайлы бул байкемми? Байке, кара козулу коймуштун баасын айтып коюңузчу. 50 дейт. Мынакей. Козусу жакшы экен, чоңоюп калды. Бир айдан ашып калса керек. Бүгүн суугураак күн тууганда колдор тоңот. Бирок тартып көрсөтөт. Семиз эчки канча байке? Баасы 11 сурап атты мынакей. Жакшы, мына теке. Теке канча бул Занинский? А? 35 дейт. Дишичи? 4 диш. Мына ушундай эчки сүт багытында эчки кармагандарга алып кошом дегендер болсо, номер айтабызбы? Мынакей. Сүт багытындагы экен, Канча литр берет? Азыр 2 литр. 2 литр берет сүт. Номерди айтып коюңуз. Жашпы эчки? Жаш. Мына теке. Бирди туган эчки, теке. Баз, номер айтың. Echki. Эчки бирөөнүкү, теке сиздики. Макул, содаңызды берсин анда. Базардан сатыңыз. Байкелер, тугандар, кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жаза кетиңиздер, биз мындай тарта берели. Тандамай жок, тугандар, чын. Анан бирөөлөр жазат, эми элчилик жаза берет. Эчкини тартпа. 4 баш бар экен. 22'den berem. 22'den kurup berem деп атат. 4 баш. Ургачылар экен, бооспу булар же сойгонго? Deyim kaçat. Эми качат? Сиз канча берип койдуңуз? Же берейин деп атасызбы? Сурап атасыз, Men 23'ten sürüp atam da. 4 100 ке берип бересиз. Veriyor. Берип бересиз экен, мына. Üstünden diyor atay. Ылды. 23'төнбү? 22'den. 22'den берем дейт. Жакшы байке. Дыйкан байке экен. Содаңызды берсин. Достор, тугандар. Мына 2 кой эмне болот? Алыныптыр. Канчадан болду ушул 2 кой, байке? 427'den oldu. 27'den чоң койлорду алыптырсыз. Буйрусун. Мощный, мына красканы берип атат. 4 башты. Жакшы, өтө сонун. Тугандар, бүгүн кичине азыраак болот мына. Эртең көп болот. Байке кандайсыз? Козулар канчадан кочкорлор? Бааларын айтып коюңуз, 20дан, рахмат. 20 миңден мына сурап атат. Тизип коюп тур байке. Мына бу жакта дагы бар экен. 20дан дейт, да көрүңүздөр. Эми суралып атат да, түшүрүп бересиз да. Ушулар канчадан кетип калат эми байке, суралгандан да баа кылгандан айтып коесузбу? Kurupka. Kurupka kançadan ketip kalat? 18'den toktayбы? 18.500 rahmat mına. 18.500'den toktayıp deyt. Koylar var eken go. Koylar var. Kançadan eken? Çıktı görünür. Mınaki dostlar, kanday bul koyların paradalары? Kana? Mınaki üstüne çık. Ara. Sağıl bakpa atkan koylar. Bir koronuku o. Bir koro. Tişleri kanday? Bayke. Toguruk. Etki. Baylangan mı? Bağlarıçı? 30'dan da sürüp atam ama gelip veriyorum 27'den beri. 27'den sattınız mı? 4 başta. Sizden aldı o jigitler. Mınaki 27 miңден beriptir da. Nomerdi kaldırıp koyuңuzdan da. Dağı var da. Dağı var mı? Anda жақсы eкен. Айтып koyuңuzçu. 551 0551 78 78 93 78. 93 78 eкен. Мына Панфиловкада eкен. Доставкада эле сүйлөсө болот, Болот. Болот eкен доставка. Мына азыркы жигиттер 4 башта алды эле, мен тарттым тиякта. Краска берип атат. 27 miңден бериптир байке. Мына көрүңүздөр. Бардык кой, Бар. Макул байке. О, бисмилла, мына экен ушундай. Бизде ушундай кызмат. Тартып коебуз. Тугандар.
Sizler görüңүздөр. Кофеден коюп алып, көк чайдан коюп алып. Лайктан басып койгонду унутпаңыздар. Канчадан туган козуларыңыз? 20дан. 20 миңден. Булар байлоодо турду же мындай чарбаларбы? Байлоодо, жем жеп туруптур. Мына шотка экен, жүндөрү жакшы экен. Ушуну канчадан бир сурады байке, бир айтпайсызбы? Канчадан бербей? Сурай элекпи? Макул. Содаңызды берсин, байке? 20дан экен. Достор, мынакей базардын көрүнүшү, алыста жүргөн мекендештер, сокулукту сагынгандар көрүңүздөр. Анан мондайларга дагы өтөбүз мондай. Мына зин торпок, букаларды аралаштырып атабыз. Мына жакта карасаңыздар, 4 баш көрүнүп турат, алыстан эле. Кочкорлор окшойт. Сурайлычы? Байке кандайсыз, байке? Канчадан баалары? 4 баштыкы. 4 başlı 150'ye verir. 150ге бересиз. 4 тиштери кандай 4 башты? Булар тиш буз элекпи? Тиш буз элек экен туганда. Козулар экен. Чоң-чоң. Линиясы бар. Мынакей. Куйруктан да көрсөтөйүн. Алыста. Онлайн сатабызбы, онлайн? Online da satar. Сата бересиз. Үйдө дагы барбы? Kaçadan bunlar ya? Жок. Bu loş 4'te. Ушу 4 дейт. Hatta sıra atam kuruk. 40'tan сурап атат байке. Анда бул жактан эле сатылып кетет кыларыңыз. Буйруса. Сода болду болбодубу? Sada kuladı 35'ten dedim. 35'ten экөөнүбү? 70ке бербедиңиз. Моңуз жакшы экен, узун мына. Узун бакса дагы чоңоёт, бул узарат. Мынакей. Жакшы байке, содаңызды берсин анда. Мына жакта 2 ургач козу бар экен. Канчадан байке козуларыңыз? 17 миңден. Ургач козулар. Тиш буз элек. Ургач козулар. 17 миңден дейт. Сода болгон жерлер көрбөй атам туугандар. Сода болгон жерлер болгондо жакшы болот. Канчадан экен бул койлор? Байке. Кандайсыз? Канчадан баалар? 25'ten de 25. Боз кысырын көрүп атабы аксакал? Ha bozlar yan bak. İçinde arılar. Moğu yaxşı ekan etdi be. Ona yok ya bu gelin çok koy. Jelin tok deydi. Jelin salып koyuptu buna. Yaxşı. Öteli. Aylandırıp görsöteli. Mayakta kozulu koylar var ekan. Mana. Koylar tuğa başladı. Bu kimniki ekan kozulu koylar? Bilmeysizbi? Baylap koyup iyisi jok ekan. Nah. Dostlar, uşu men videonu жыйынтыктайбыз. Sağ саламатта туруңуздар. Эмки базарларга чейин көрүшкүнчө биз сиздерге мондай музоолорду тартып көргөзүп беребиз. Этап менен чыгарабыз буйруса, достор. Каналды колдоп туруңуздар. Кеттик анда эмес. Маякталар да бар экен, бирок ээлери жок. Сиздикиби? Кандайсыз? Ушу менен жыйынтыктап коюн. Козу кочкорлор канча баш бар байке? 40 баш. Жакын айтың баасын. Канчадан? 19 миңден 40 баш туугандар. Бүт кочкорбу? Булар жемде тур элек. Жок. Алган адам байлаш керек. Байлаш. Түшүрүп бересизби? Байлап анан бир 6 ай байлап туруп кайра 19дан сатпайбы? Жок, кошот булар чоңоёт. Чоңоёт буйруса. 40 баш бар экен. Жолун келиштиресиз, буйруса. Номерди айтып коюңуз анда. Мына көрүңүздөр. 45 0507 менен экен. 08 72 80. Şu номерлерге кайрылып көрүңүздөр мына. Кочкорлор бүт. 32 башы кызыл цвет, калган онда кара. Кочкорлор мына туугандар. Рахмат байке. Кишилер келип көрүп атат. Анда биз музоолордон, чоң-чоң бука торпоктордон тартып көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Bir tuğandar uşul yerde koy var eken, çoğunla, cününü alıp koydu, parkmarketten çıkarıp dur baykem. Semiz, yetti, boğuz bu. Boğuz. Bir yarım ay. Bir yarım ay kaldı. Boğuz. Boğuz. Ha, boğuzsun bir yarım ay. Kuyruk, koçkordun kuyruğundan zor eken, he? Es aldıratken de koçkordun. Kança tiş bunuz? 6 diş. 6 tiş. Bağısıçı? Bazı 100 lira otar. 100 lira otas. Özün ele, bu da var. Yok, öz ele eken. 100 lira otas. Mına kara, koy. Pazar soda kıldı mı bayke? 80 verilgen. 80'ge vermediniz mi? Verilgen. 80 minge verilmeptir. 100 lira otat sokuluk mal pazarında. Nomer aytam deydi baykem 0995 menen 22, 22 28, 28 30. 30. Mına aksakallık eken. Mına kuyrukların görünüzde. Dakansar raziresi var eken.